Dadi mun alipen batin alipen iki ya male bagus. Mun perak luar mata batine tak genak nyamana. Mun ki asang ngasa lipen de dalem lipene male ratin sik dalem. Male niatanna bagus. Nggih, sallallahu ala Muhammad. Cek padana beli pena orang kamahura orang seta anu sela li pene macocong kabi pesoe kaca kabi kacorpot selain kabi ngene alika bentana coba bentana tak lebur bentana nyake orang bentana ne ketungat tu bentana fitnah cek sampai ngangkui lipen saya marah geni kaengge sampai ngangkui lipen saya marah nikah sallallahu alaihi wasallam bene lipen ongku nih kang ki pangarte tibi muka pangarti ya muka iman intina segala kerwa si kepolitan retan pacek fahama abe cek sifat orang mukmin senikah Allahumma sholli ala Muhammad.